maak my vry. Die Here Jesus maak my vry. Hy breek die bande van Satan op my. Dis my gunsteling gedeelte. Ons gaan hom toe, oh my Jesus te sien. En je kan je laat maken. Die profeet kan je aanopnemen, maar die is zo makkelijk. En die is zo makkelijk. Halleluja. Daar zijn ze slopen. Era liedje tegen mensen. Hij is al in woordkamp, zo hè. Ja. Alam ko na. Saan van ako yung af? Ang nagmahadadag na. Terpasya ka rin yun. Paano kau yun? Ang say now, sayang mo yung hotel na kayaw na sa terpasya ka rin yun. Paano kau yun? Ang say now,
one of the Prince of English.